بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mga palangwan sing kami kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. In kami biyayaon waktu yali na isabi malup kanyo hama sa biya ini di tempat mulia ini amoy inlong ta dimihil na isa pangadjian pagpatumtum ang kato nyo kataan apadiharan sin pamando sin agama Islam hikarayaw sin pag-ibarat sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sin sabat na in kami riha ini magtutunggo lang ta sin amoy in tempat mulia ini sa kawa mahapon programa sin kami nganan na mo dihan ni daw Islam kabdal iftar atin ya luway pagtakad-takaran sin waktu pagbubuka na in kami riha ini kawuruhan singkamu magsubliganti na hadja amo in dimihil pangadyan katon yung katan insyaallah subhanahu wa ta'ala. So biyayaon in lang ta dimihil katon yung pangadyan bilang patumtum katon yung katan yariha raig ko biyayaon guru kalasahan guru mulia amo in dimihil katon yung pangadyan mahapon ini biidnillah in mauto atawakan topic song niya dakay yung katon yung biyayaon amo na in lang na mga kinisan sinarka amo in masuod sin mga tao baro sa hadlaw kiyama itokbal ko na in kapato tawuro kalasahan binakan Sheikh Wazir Maruji falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna mga maas tay manghud sin ako agama Islam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tukbana to in sa taud-taud pagsyukur pamahasot ci Allah pamahatinggi Allah amo in nagbuska to tanyo sin nikmat kabuhi tiranan kya sampay na to mari babulan mabarakat bulan Yulya sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan na kabidda rin hakatan bulan labi awla bulan dunhan lipatun sin mahasut ci Allah subhanahu wa ta'ala in pahala sin tao na kahinan karayawan kanya amo na in bulan Ramadan. In mahuli niya biya na sin nasabot sin hambuok guru sin kita ni mulia biya na kan katanalim jazakallahu khairan in pangadyan ni katukba sin ako am hapon ini ginisan sin narka masud sinta ubardo sa haadlaw kiyama. Hakarna mga maas tay mangud sinako mulya in narka jahannam in siyeni tampat datungan sin mga tao na naikod hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla in jahannam aminin tampat wayruun kawakan kasanyangan halaw niya apabila in manusia amuinin datungan niya mapuasing kamatay niya. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halong sin Quran niya hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Haayat ini mga maas tay mangud sin ako ha agama Islam
Dunhan tumagna in topic sing kita niyo mga ginisan sinarka masud sin taubardo sa adlaw kiyama. Dahil nga mga na sinayat na sabot sin kita kaina, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Iban sabon na tuod inarka jahannam, insiyeni tampat siya dia tiyaga mapakatan manusia bardusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laha sab'atu abwab, inar ka jahannam siyabot ka to sin Allah ta'ala amin tiyagaman niya pa mga taubardo sa laha sab'atu abwab aun siya pitulawang. Likulli babin minhum juz'un maksum. Intiap-tiap hambok lawang din ha pitulawang aun natartanto rin ha mga manusia makasud palawang niya. Law sinhambok alim din ha mga ulama pag nga nahib mo Jurayj, rahmatullahi alay. Tiap siyan niya ka tutang yung pitulawang sinarka siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya, laong na awaluha jahannam. Thumma al-hutama. Thumma lava. Thumma saqar. Thumma al-hawiya. Thumma jahim. Thumma sa'id. Laong sin ambok din ha mga alim sin mga ulama pag nga ng Ibn Jurayj rahmatullahi alay, in pitulawang laong na sinarka siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala awaluha jahannam. In panagnaan laong na din ha pito sin lawang sinarka siyabot sin Allah ta'ala amo na inarka jahannam. In jahannam mga maas tay mangud sin ako agama Islam ismun min asma'in nar. Yu'adzib Allah biha man istahaqqa al-'adab. In jahannam insay ni hambuk ngan din hamangangan sinarka. Hipaniksa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hay sisin mapatut siksaon niya dito ha adlaw akhirah. Sarta in jahannam apabila kakitaan sin tao bardusa. In karya salidi may ngat manumtum hawak tu kita ni narka jahannam katumtum na pa Allah subhanahu wa ta'ala. In narka jahannam hawak tu kiasiksaan kiasaksian sin tao bardusa. In kiaras in karya salinia wala nangarap patuhan hawak tu kita niya kita ni narka jahannam. Nangarap siya pa Allah subhanahu wa ta'ala limbang man siya makabalik maripadunya. In mausal niya in mga waktu wala niya na usal ha mag-ibadat, inusalon niya ha karna mag-ibadat tumunay sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga ayat nasabot ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin narka jahannam. Narka bang ini kakitaan sin manusia bardusa in makatali siya mikibalik maripadon niya ha supaya huminang sin mga hinang marayaw tiranan di kasud niya palam sin narka jahannam. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza dukkatil ardu dakkan dakka, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yawma idzin bi jahannam, yawma yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Dahil nga mga makna sinayat, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Apabila laong sinallahu subhanahu wa ta'ala in gumiini majugjug na. Sartain sa barang manusia halang sin pakumulan nila gumawa na. Hawak to yan laong sinallahu ta'ala wa ja'a rabbuk. Dumatungin Tuhan mo ya Muhammad. Lifaslil qada'i bayna khalqihi. Asupaya hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuas in mga manusia gumawa din halom sin pakubulan nila serta mapuas mayan sila nangayo syafaat pamanga karasunan dunhan dumatungin Allah subhanahu wa ta'ala supaya manghukum ha mga manusia gumawa din halom sin pakubulan nila. Wal malaku saffan saffa sarta laong sin Allah ta'ala inhal sin kamalaikatan hawak tu yaun sila nagsasapsiapi hamaksud sumaksi singkatan kakahinang sin manusia na hinang nila hawak tu sila di hadunya.
Hawaktu yang lamsin Allah subhanahu wa ta'ala waji'a yawma idhin bi jahannam. Hawaktu yang manusia gimwa adain halamsin pakubulan nila. Serta yaunin Allah subhanahu wa ta'ala sumaksi. Serta humukum antara sinsila. Liman nasin ka malaikatan yaun sima'bu hawaktu yaun. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Haadlaw yaun hipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala sabarang manusia inar ka jahannam. Hipublik na sin Allah subhanahu wa ta'ala pakataan manusia in jahannam. Hawaktu kita sin manusia ini sin jahannam. Hawaktu kia saksian sin manusia ini sin jahannam. Yawma idhi yatadhakkarul insan. Haadlaw yaun saruun doonin manusia makatali na patuhan. Maingat na manuntong patuhan. Maingat na mangarap patuhan. Malingkaning keras karya salinya waktu siya biha dunya. Di minsan maingat manuntong patuhan. Di minsan maingat huminang singkawayaan sin Tuhan. Waktu siya di matong paadlaw akhira serta kita na jahannam. Haadlaw yaun makatali na siya manganal patuhan yung mikinalik bari pa dunya wa anna lahu dhikra. Fakaifa tanfa'ahu dhikra. Sumagawa ingkatanya turi na magnumpaat kanya. Dahil naman ha pangarap niya patuhan ng mikimalik siya maripadunya di na siya duulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narka jahannam mga maastay mangud sin ako haram Islam. Amin panagnaan dahin ha mga lawang sin narka masud sin sabarang bardo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pain jahannam nakalando in laggo niya. Dahil hamang nga di matong ahadith kaya riwayat sin Imam Muslim dahil ka nabuwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannama yawmal qiyamati laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajrunaha aw kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Sabda sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawmal qiyamah. Hipakita na in jahannam haadlaw qiyamah pasabarang manusia. Hipablik na sintuhan in nerka jahannam pakatan manusia berdosa. Laha 70,000 zimam. In jahannam law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun siya kapituan ngaybu ukot. Ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajurrunaha. In tiap-tiap hambuk ukot dain ha kapituan ngaybu ukot kapituan ngaybu malaikat imuutong kaniya. Pasandungon sin manusia berdosa. Bang biya dinin lagu sin jahannam. Amuin datungan sin siya apabila siulangin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila di siya magad hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila insiya nanaikod dahin ha mga kawajiban niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga saja di magpapakumulan niya serta di matong siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga maas tay manghud sin ako ha agama Islam. In jahannam biyita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lando in luag niya, lando in lawm niya. Dahin mga di matong hadith kaya riwayat sin Imam Al-Bukhari dan sin Imam Muslim. Dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'na wajba. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قبرها. Dungdung ya kau berdosa pa Allah subhanahu wa ta'ala biadinin law sin narka. Siabot kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sin Abu Hurairah radhiyallahu an bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'na wajba. Ay naabuhan kami laong niya naglilingkod-lingkod iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aha nakarungog kami tingog lando in kusog niya. Faqala alaihi salatu wassalam
In agi ka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadha? Kay ngatan nyo kalaong niya bang uno intingog makusog diungog nyo kaina? Kulna in agina mo in sambong na mo Allah wa Rasuluhu a'lam. Labi na Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul na makaingat bang unin hakikat sin tingog makusog kaina. In sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadha hajar. Rumiya fin nari mundu 70 kharifa. Intimuglaw na makusog diungog nyo kainay nyat to bato. Hiulog palong sinar ka jahannam. Dahil sin kapituan ngayon tahon. Fahuwa yahwi fin nari al-an. Sambil parihaon laong niya masi siya nanigong-tigong mato palong sinar ka jahannam. Hatta intaha ila qariha. Hingga laong na dumagpak siya mato pabibian niya. Ya Allah. Bihanin long sinar ka jahannam. Amin datungan sin manusia bardo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin manusia diagpakan sing kamatay hawayroon minsan karayawan kakitaan kanya sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Hiulog in batu palon sinar ka jahannam dahil sin kapituan ngayon tahon miyabot pa zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi pananihong tigong imbatu hiulog mato palong sinar ka jahannam sehingga dimagpak mato pabibian nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyat to batu mga maas tay manghud sin ako mulya. Biadiin na in manusia hilarok hiulog mato palong sinar ka jahannam. Pasandungan sin manusia in bugat sin batu. Hiulog mato palam sin narka. Dahil sin kapituan ngayon tahon. Miabot pa zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi nanigong tigong mato palam sin narka jahannam sehingga dimagpak mato pabibian nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabihaon mga maas tay manghud sin ako mulya. Paggain panagnaan dain ha mga pito lawang sin narka masud sin tao bardo sa adlo kiyama amunin narka jahannam. Hisyo namayan in mga manusia makasud panarka pagtawagon jahannam. Amuin kas narka wayrun kasanyangan karakan sin manusia halom niya. Amuin narka sigpit manigpit in pagkakinaman si manusia sarta hinda kini siksa tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala halong niya. In Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halong sin Quran niya mahamul niya. Haayat ini doon na to kaingatan bang uno in sabab kiyasud sin kamatauran manusia palong sin narka jahannam. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا laong sin mga magtatapsir ay walakad khalaqna. Sabunat to din kamatauran piyapanjari na mo tiyaga mahanar ka jahannam dain habang sa jin ibandang sa manusia. Bimaknang kamatauran tuy tiyaga masintuhan nanar ka jahannam dain habang sa jin ibandang sa manusia. Hadik na kita umingat bang unin hinang sin jin hikasud niya panar ka jahannam sumagawa ingatun tendiak kato manusia bang unuin na hinang seram kiasud niya mato palam sinar ka jahannam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamatauran tiya panjari na mo tiya mahanar ka jahannam din habang sa jin ibandang sa manusia unin sabab. Unuin sabab may tak kamatauran kaya tilakbo palong sinar ka jahannam din habang sa jin ibandang sa manusia. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha. In dua pihak piyapan dari sintuhan din naman habang sa jin ibandang sa manusia in sila ni tagaatay sumagawa di maingat umatay patuhan. Di usalun in atay haumingat isin nagpapanjari kanila
di usalun in atay haumangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala, di nila usalun in atay hamanuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-isa. Ini kamar walau sinallahu subhanahu wa ta'ala walahum a'yunun la yubsiruna biha. Indua pihak ini rin naman harang sa jiliwandang sa manusia in sila ni tagapangatod marayaw. Sumagawa di nila usalun in pangatod nila haumatod maun pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa. Ini kamatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala walahum adhanun. Indua pihak ini rin naman harang sa jiliwandang sa manusia tagapangdungog sila. Sumagawa wala nila iusal in pangdungog nila hadumungog mon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sipat mga maas tay manghud sin ako ha agama Islam. Bangin tu sipat ini dimagbus ha manusia sarta wala niya ni nausal ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala asal kita biyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in datungan sin mga manusia ini amunay narka jahannam. Subhanallah. Hangkanin atay subay dihilan waktu hamangannal patuhan. In atay subay dihilan waktu hamanuntong patuhan. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. In lingkat sin magtuntong patuhan labay ha pangatayan niyan hikatumanina hikahanong sin pangatayan. Piyapan jarihan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga sipat sarayaw-rayaw. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sabunatod piyapan jari na mo in manusia asarayaw-rayaw umbang payaw. Asarayaw-rayaw kapapanjari. Biutangan kita sintuhan sarayaw-rayaw pangatayan. Biutangan kita sintuhan sin sarayaw-rayaw pangatod. Biutangan kita sintuhan sin sarayaw-rayaw pangdungog. Bang hinto ini, taga atay kita ri kita umingat umatay. Taga pangatod kita ri kita umingat umatod pakawayaan sintuhan, taga pangdungog kita, di kita maingat dumong hakawayaan sintuhan, i'adhan billah. In mga taubihin nilang sinallahu subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am. In mga tao nilang sinallahu ta'ala, biyak sila sa parati binatang. Balhum abal. Gam naman lari paingi nilalang sinallahu ta'ala rin habinatang. Sabab bang mo kita-kitaon, bangin manusia taga-atay in binatang taga-atay. Bangin manusia taga-pangatod in binatang taga-pangatod. Bangin manusia taga-pangdungog in binatang taga-pangdungog. Bangin to sipat hindi mausan niya pakawayaan sin Tuhan biya siya sa pantun binatang gam naman labi pa siya rin ha binatang. In point ha ayat ini mga maas tay manghud sin ako mulya in atay suway ayaran. Labi aula na yung pag-ayad sin pangatayan amin usalon tahamangan nal patuhan. Usalon tahamagtadabbur sin kalam sin Tuhan. Damikyan biutangan kita sin Tuhan sarayaw-rayaw pangatod usalon taha pangatod hakawayaan sin Tuhan. Biutangan kita sin Tuhan sarayaw-rayaw pangdungog usalon ta hadumungog mon pakawayaan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga sabab kiyasud sin taw palom sin narka jahannam asabab sin tu sipat diutang sin Tuhan mon kanila wala nila nausal hakawayaan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. In hikamar wa rin ha mga sabab hikasud sin manusia mon panarka jahannam bangin manusia tagasakit in pangatayan na sin sakit an nifaq. In nifaq, in sini sakit sin pangatayan. In tao tagasakit bihayin in pagtawag kanya munafik. Bima'na rin ha mga makasud palam sinar ka jahannam amin jahannam mayroon kasanyangan kawakan niya. Kapituan mayroon malaikat imuutong kaniya. Dahin ha mga makasud palam niya yan. Amuna in manusia tagasakit in pangatayan na sin sakit an nifaq. In tao tagasakit bihin in pagtawag kanya munafik. Nahisiyo in munafik. Biadin kainat ta in tao yan tagasakit in pangatayan niya sin sakit an nifaq. Sabda sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalatha. In
Impangilahan mo laong niya hata o munafik. Impangilahan mo hata o tagasakit inatay niya sin sakit ang nifaq. Doon mo siya lang niya kaingatan hatu para kala. Ikaisa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siya laong niya manuy suwi magputing siya. Ya Allah. Intao tuwi nagdarasing kaputingan, intao yan nagsisipat sin sipat munafik. Ikaisa lang sin Nabi. Ini kamaru lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha wa'ada akhlaf. Bang siya mangjanji, di niya hipagtunay sarta barubahon niya. Intao bihay ni tagasakit in pangatayan niya, sin pagtawagon sakit an nifaq. Ini kamatun ya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha tuminakhan. Bang siya kapag amanatan hayanatun niya. Bang dumagbus hamanu siya intu sipat ini intao yang tagasakit in atay na sin sakit an nifaq. Bang dius-usan sin manusia ubatan intu sakit. Amin timo halom sin pangatayan niya, manjari ini hikasud niya palam sin narka jahannam. Dahil mga farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sabunato din Allah subhanahu wa ta'ala. Pulun niya insabarang mga munafik iwan si mga sila nang himuting kanya halom sinar ka jahannam. Ya Allah. Sakit an nifaq aun kapiligruhan niya karena manjarhi kasud sintaw palam sinar ka jahannam. Nampay Nabi sallallahu alaihi wasallam dinilang niya kita padduman in pangilahan in tao yang tagasakit an nifaq dun hatu para kala. Ikaisa bang siya manuisoy magputing siya. Hikamarwa bang siya magjanji, magpangaruba siya. Di niya hipagtunay. In hikamatubang siya kapag amanatan hayanatun niya. Damikian bukun sadya rin dito rin ang mga sipat sin munafik. Insiabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam niya to rin ang mga sipat sin mga sila munafik. Gianapan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya din ang mga sipat sin mga sila munafik. Idha qamu ila salati qamu kusala. Dahil ang mga pangilahan ni sa bintao tagasikit bang sila'y ni tumindog maun pamagsambahayang iaagaran nila kaliso. Bukunin nang indarahi kanila mon pamagsambahayan karena sing kaikhlas nila. Hakarna sila mintunay nila yung kabayaan sin Allah. Sumagawa bang sila tumunay sin pagsambahayan, iaagaran nila kaliso, hawairun kaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw bihato, dahil mga tasakit, tagasakit day sab'an nifaq, impangatayan niya. Ini kamaruan niya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil na mga sakit tumong halom sin pangatay sin manusia amo na yung pagtawag an nifaq yuraunan nas bang sila mag-ibadat inhinang nila magpakita-kita sadya sila pa mga manusia. Hikaruwa sipat ini kamatunya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wayroon din nga mga waktu in magtuntum sila, in maghikir sila pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan mamarahin na sila hati-tiyo hinang nila. Dahil nga mga sipat si mga sila munafik bang amwindi nila lano aning pangatayan nila dahil nga mga sipat na sabot sing kita kaina asal tiyatagamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na inar ka jahannam. Ampay nar ka jahannam lang si mga ulama dito siya habi di ang singkatan narka tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala akhirah. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfala safilin. Sabunatod piya panjari na mo in manusia asarayaw-rayaw umbang payaw asarayaw-rayaw kapapanjari bang siya ini di maingat magtuhan di siya maingat tumunay sin kabayaan sin Tuhan itilakbo na mo da sila sinalong sinallahu ta'ala matto pabibian sinar ka jahannam amunay mga sila tagasakit in pangatayan nila sin sakit an nifaq. Inhi kamarwa
Dahil ha mga narka masud sin taubardo sa adlaw qiyama, amo na inarka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Uno bahain ma na sin al-hutamah. Laong sin mga ulama, hangkan laong niya ngayon ha mga ngan sin narka al-hutamah, yahtamu kulla shay. Ingkatan laong nahitalakbo matupalawang niya, gipitun niya. Ingkatan hikatilakbo matupalawang sin narka al-hutamah, gipitun niya. Hisyo in makasud palam sinar ka al-hutamah. Iban dia diin in pasu sinar ka al-hutamah amin siya sin Allah Ta'ala hamanu siya bardusah. Hafarman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailun likulli humazatin lumaza. Alladhi jama'a malahu wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة. Diaitaan na kita sintuhan bang hisyo in mga tao makasud palam sinar ka al-hutamah. Wailun likulli humazatin lumazah. Kasiksaan long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadwa tumpukan. Hika isa niya, diita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunin lumaz. Amunin humaz. Hika maruan niya amunin lumaz. In humaz long sin mga ulama, alladhi ya'ibun nasa wa yat'an bil isharati wal fi'l. Kasiksaan ha manusia amin dumihil siya kaaiban pamanga sila manusia sarta hinangan niya ngian niya in mga sila manusia laway ha panudlo niya atawakan kakahinang niya in pagtawag hataw bihato humaz. Kasiksaan long sintuhan hataw ini amin dumihil sadya siya kaaiban pamanga manusia doon na kahilaway niya hatudlo niya tudlo matumari atawakan na hinang niya. Hikamaru along sintuhan kasiksaan rin sa hatao al-lumaz. Law sin mga ulama in lumaz isab alladhi ya'ibun nasa bil qawl. Amuin laong niya tao dumihil kaaiban pamamusya hilaway niya hakabtangan. Hikuan laong niya bakas nakakuan malingkan way kasabunalan niya. Hikuan laong niya bakas kimawa bihay ni malengkan way kasabunalan niya. Hangkan to'y siya nagbihaon hamaksud niun niya intay manhud niya Muslim. Kasiksaan lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haruat tumpukan al-humaz iban sin lumaz. Dain ha mga sifat sinruay ni long sin Allah Ta'ala alladhi jama'a mala wa addada. In sifat sinruat ta'oy ni kalupahan nilang adlaw akhirat nila. Kalupahan nilang adlaw susungon nila. Sa hinang nila doom adlawin pag itong sinarta nila. Yahsabu anna malahu akhlada. Sarta timatak palom sin pikilan nila. Sarta papangatayan nila yung panganalin arta nila amin makapatap-tap kanila. Nalaw sin Allah Ta'ala kalla layumbadhan na fil hutamah. In mga taubihan sungda sila makadagpak panarka al-hutama. Wa ma adraka mal hutama. Uno in pangirab-ngirab niya Muhammad hatungod sinar ka al-hutamah. In hutama long sin Allah Ta'ala narullahil muqada. In siyay ni kayo yaon piyarukadkad sin Allah. Yaon diyudungulan sin kayo iban sin tao iban sin batu. Allati tattali'u alal af'idah. In pasu sinar ka al-hutama. Bukun hat jasad sin manusia in sunugun niya. Bukun hat bukog sin manusia in sunugun niya. Sumagawa sambil jantung sin manusia pupurun niya. La ilaha illallah. Amin ito in masud si mga tao masud magdihil kaayban ha mga tay manghud nila Muslim. Doon na kahilaway nila hapanudlo nila hatawakan hinang nila mabot pakabtangan nila. Bangin mga tao ini di magtawat ahinang nila dahin ha mga narka. Tiyaga man kanila sin mahasud si Allah Ta'ala amunay narka al-hutamah.
Ampay narka al-hutama, dain ha mga fokus niya sunugun amo ng jantong sin manusia. Dain ha mga kiyawaita, inna nara la ta'kulu ahlaha. Sabon natuod, in narka al-hutama, yaon niya kiyakaon siyo sunog in mga tao halawon niya. Hatta idha intahat ila afidatihim intahat. Sahingga in amoy narka al-hutama bang yaon sumubsud na. Maun palam sin jantung nila intahat maubos na pupud in mga jantung nila. Thumma ta'udu kama kanat. In mahuli niya magbalik na isabing jantung nila biya singka inatagna. Thumma tastakbilhu ayda. In mahuli ang panisab sila sunugon sin narka al-hutama. Bihat na sa din parna naman nila halam sin narka al-hutama. Bangway kaampunan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanin manusia masub magdihil kaaywan ha mga taymahud niya muslim hamaksud niyan niya subay niya ni hundungan karna din ha mga narka masud niya amunin narka al-hutama. Iban sin mga sila isab naligap sin arta nila kialupahan nila adlaw akhirat nila ayaw sila tumagad indagpakan sila sin kamatay haway roon ibadat marami la pahadarat sin Allah arakalain masud nila amunin narka al-hutama. Ya Allah, ini kamaturan ng mga narka masud sin tao bardusa amuna in narka sakar. In sakar biyayta sin Allah ta'ala halam sin Quran niya mahamulliya wama adraka ma sakar la tubqi wala tadhar. Wa ya Muhammad uno in pangirat-girat mo uning pangingat mo hatungod sin hakikat sin sakar. In sakar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala la tubqi wala tadhar. In kataan kialarok matupalam sin narka sakar la tubkiri niya kapinandain naman pajasad pabukog mabut papangatayan nila. Wala tadhar damikyan in narka sakar wairun kilahun niya. In kataan manusia makasud palam sin narka sakar wairun buli rapat suway siya makasud palam sin narka sakar. Ampay narka sakar mga maas tay mangud sin ako haagam Islam alayha tis'ata asyar. Yaon biyutan ng sin Allah subhanahu wa ta'ala hangputag siyang malaikat nagtutunggo kaniya. Wayroon ligtasan sin manusia apabila sa makasud palam sin narka sakar. Karena yaon biyutan ng sin Tuhan ni narka sakar hangputag siyang malaikat. Ampay mga malaikat yaon dagbus sa dyan kakitaan nila dahiton na sila. Sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilaz la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa ya kamu mga beriman, tamingi niyo inggin hawabaran niyo iwan sin anak asawan niyo rin hanar ka jahannam. Sabab laong sin Allah ta'ala innarka 'alayha malaikatun ghilaz. Yaon nagtutunggo nakalimot hanarka yaon mga kamalaikatan ghilaz. Mga kamalaikatan maiisog, mga kamalaikatan makaruga, mga kamalaikatan wayrun kilahon nila. Ya Allah, hangkan wayrun tudligtasan sin manusia bang siya magkasud palam sin narka sakar. Hafarman sin Allah ta'ala, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wadhuku azab al-hariq. Sa kahawa in mga tao yan halam sin narka sakar. In makatali gumawa alam sin narka sakar. Hakar na sin katigid luman paso di nila kasandalan u'idu fiha hibalik sila sin kamalaikatan magtupalam sin narka sakar. Ya Allah, bihaning paso sin narka sakar. Di kasandalan sin manoy sa atas siya gumawa din narka sakar. Sumagawa hibalik da siya sin sabarang malaikat magtupalam sin narka sakar. Nahisiyo in makasud palam sin narka sakar. Gaytaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran niya mahamulya. Kamatauran din katutan niyo bang siya magpakarungog sakar sumod palam sin pikilan niya in makasud palam niya amo in tao di magsasambahyang. Inyan bunalan.
Sumagawa bukun sadya tuan hat mga sila ang hindi magsasamba hayang makasud palam sinar ka sakar. Dahil nga mga farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin mga taong sulga pa mga taong nakasud palam sinar ka sakar, masalakakum fi sakar. Unulaw na yung sabab may takamu nakasud palam sinar ka sakar. Dungo ka bang uno insambong sin mga taong nakasud palam sinar ka sakar. Laong nilalam na kuminal musallin hikaisa. Wala kami laong na nakalamod ha mga tao magsasambahayang. Walang nakunot imong miskin. Wala kami nakalamod ha mga sila magpakaon ha mga sila miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ibaning kiaunan namo. Magad-magad na dya kami ha mga kakahinang batil wayrun kasabunalan niya gam naman hikawin sisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin. Ibaning kiaunan namo manghimuting kami sin adlo qiyama sin yawmul jazaa'i wal hisab. Awihating kahalan namo lang sin mga tao ini hatta atanal yaqin hingga diagpakan na dya kami sin kamatay. Ya Allah, upat tumpukan tuy in makasud palam sinar ka sakar. Ika-isa tauri magsasambahayang. Ika marua tao sabab sin kaikot niya kailuri minsan makakaos magpakaon ha mga sila miskinan. Wayakaw al-bakhil. Wayakaw nag-ikot sin arta abuse kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunglungiwa in hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abshus salam. Wa at'imut ta'am. Wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pagpasap na ganilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsalam. Wa at'imut ta'am iman pagpakaon ka mo sin pagkaon. Wasallu bil layli wan nasu niyam iman panambayang kamulong nga sintungaan doon hasin mga tao natutog bang kamu arutan sing kamatay salamat kamu sumud palom sin suga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, damikian dahin ha mga sipat sin mga to nakasud palam sinar ka sakar amuin mga tao kabatilan na sadya inya apas nila di na sila humati sin kasapunalan. Ini kaupat tumpukan hinang lari sila magkagad sin yawmul jaza sin amuin laong ta adlaw qiyama ahuling zaman pajatuhun sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kalima rin ha mga narka masud si manusia bardusa rito hadlaw akhirah amuna in narka alhawiyah. Wama adaraka mahiya. Uno iha inna na sin hawiyah. Iban hisyu in makasud palam sin narka alhawiyah. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya. Al-qari'atu mal-qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qari'atu mal-qari'ah. Haayat ini mga maas tay mangud sin ako hakam Islam. Duunhan kaingatan na tubang unuin ma na sin narka al-hawiyah sarta kaingatan na tubang hisyu naman ni makasud palam sin narka al-hawiyah. Farman sin Allah ta'ala. Al-qari'atu mal-qari'ah. Laong sin mga sila magtatapsir in qari'a ismun min asma'i yawmil qiyamah. In qari'a in sini hambuk ngan din mga ngan sin adlaw qiyamah. Di asin sa kaula-ula in Allah ta'ala nang himati katutanyo in qiyamat. Wa ma adraka mal qari'a uno in pangirab-ngirab mo pangingat mo pangabot-ngabot mo ya Muhammad at tungod sin al-qari'a. Na in qari'a long sin Allah ta'ala ingyan adlaw qiyama bang jumatin adlaw qiyama yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Maon na yung sabarang manusia din naman pamaas pabata pausog pababai bang dumatungin adlaw qiyama ingkatan sila'y nibiyak sila sa pantun kaba-kaba.
May tak sila ni siya parati sin Allah Ta'ala biya sa pantun kaba-kaba. Allahu a'lam bisawab. Sumagawa bang takita-kita uning hasing kaba-kaba kitaan ni wawayrun san tutukan niya. Uus tumapo pahambok tampat, tumapo rin sa pahambok tampat, sabab simbihan kahalang sing kaba-kaba. Biya sin sa kaula-ulain manusia. Hadlaw kiyama, asabab sin kaharubinuhan kya kitaan nila, kya saksian nila, di nila may ngat hiwutangin parasahan nila, hakarna sin aming kaharubinuhan sin adlaw kiyama, piyajatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ibaning mga kabuburan yan long sin Allah ta'ala, mabiyak nagapasupad matumari. Narunhan long sin Allah ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi ishatin radiyah. Isi-isi manusia dumatong pahadarat sin Allah. Nagdarasin hinang marayaw iban sin hinang mangi. Sarta timbangin hinang niya mangi iban sin hinang niya marayaw labi mabugat in hinang niya marayaw rin sin hinang niya mangi. Fahuwa fi ishatin radiyah. Intauyan lang sin Allah ta'ala pahulaun ko patampat way nakasigpitan ka na naman niya amunayin sulka sin Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Iban isi-isi sa manusia dumatong pahadarat sin Allah. Nagdarasin hinang marayaw iban sin hinang mangi. Pagtimbang labi mabugat in hinang niya mangi din sin hinang niya marayaw fa ummuhu hawiyah in masud sin tauyan hamuna in narka hawiyah. Amuna in narka al hawiyah. In kahupuan mga maas tay manghud sin ako ha agama Islam. In narka al hawiyah dain ha mga makasud palon niya amuna in tau magaan in timbangan sin amal niya. Bihaon niya rin kita ha bulan Ramadan. Bulan mabarakat. Bulan doon ha lipatun sintuhan ng mga karayawan magkahinang ta. In sunnat. Bangkaw makahinang kanya biya ko sin nakasambahayang pardo haro kaing bulan. In sambahayang pardo bango kya tunay hawak tunya biya ko sin nakatunay kapituan pardo haro kaing bulan. Inyan chance da kula di matungkating bulan Ramadan ipagbubugat sin amal tarito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita palayun sin Allah ta'ala rin hanar ka alhawiyah. Ang paingkatan narka nasabot sin kita kaina wayroon kasanyangan kakinaman sin manusia halom niya. May ta. Iniinuman nila kayo. In pagkaon nila kayo. In kukulangan nila kayo. Ihakatiliwot nila kayo, wayroon kasanyangan si manusia bado sa halam sin narka tiarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paininuman sin taw halam sin narka, tuginisan siya. Iniinuman sin taw bardo sa makasud palam sin narka, depende ahinang mahinang niya. Tu klase iinuman sin taw narka, mainum niya halam sin narka jahannam. Ika-isa lang sin mga ulama, lang sin Allah Ta'ala amunay narka al-hamim. Amunay tubig al-hamim. Dahil nga mga mainom sin tao narka amunay al-hamim. Unin makna sin al-hamim. Lang sin Ibn Abbas, al-hamim wal ma'u al-har. In hamim laong niya siya nin tubig na kalando in paso niya, amuya unin mainom sin tao halam sin narka. Bang ini mainom sin tao narka, magkabugto-bugto, magkaukya natin mga lungon-lungon nila. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasukuma'an hamima, faqatta'a am'a'uhum. Waibuli rapat in mga tauyaon, makainom na sila hatubig alhamim, bang nilayaon, mainom, asabab sin pasok niya, faqatta'a am'a'uhum, magkabugto-bugto in mga lungon-lungon nila. Ya Allah. Inhi kamarwa dahil ha mga mainom sin taw halang sin narka amuna inggasak. Unin makna sin gasak. Laong si Ibn Abbas al-gasak ma tasilo min bayni jildil kafir wa lahmi. Laong na inggasak amun mainom sin taw halang sin narka amuna laong na intubig nag-anod haot sin amin dugo sin taw kafir iwan sin unod niya. Ya Allah. Hatap silan sa sin mujahid hambuk din ha mga mufassir laong ning gasak la yastati'una ay yabuquhu min shiddati bardih. In gasak laong sin hambuk din ha mga magtatapsir amo na mujahid laong ning gasak laong niya di karausan inumun sin taw halam sin narka in gasak min shiddati bardihi asabab laong na sin nakalando to din hagpay niya. Nasibu da sato mapaso iban sin mahagpay di da mainom sinamin tao dito halam sin narka. Ya Allah.
Ini katurin ha mga mainom sintaw halam sin narka, amo na in sadid. In sadid lang sin mujahid al-qayhu wad-dam. Amo na laong na nana iban sin amin dugo papaglamuron di makna sahu amutin mainom sintaw halam sin narka. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. In hakatilimot sintaw bardusa hakasud palam sin narka jahannam, bimakna kayo. In hataykod niya kayo, indapit palawan niya kayo, indapit pato niya kayo, inaunahan niya kayo. Wa yusqa min ma'in sadid, iwan painumun siya sin tubig, amin nana, iwan sin dugo, papaglamurun amitin mainum niya halam sin narka. Ya Allah. Dalik yan bang isab kita mari papagkaun sin taon narka, tu klase ra isab siya. Paggain iinuman sin taon narka tu, in kakaun isab sin taon narka tu. Hambuk din hama na ginisan makaun sin taon narka, amo na in dariya. Ulim na sin dariya. In dariya lang sin mga sila magtatasir, in siya nilong niya pagkaun nagdara siya lasun. Wadhu shawkin, sarta nakalando in taod sinaming tunok niya. La takrabuhu dabbatun wala tar'ahu bahima. Asabab sin dariya, di siya tuwan karausan suukon singkatan nagpapanawri harin lupaan. Day naman pabinatang mawut pamano si hangi sindari di nila karausan sukon. Amo pa kayong kaun suukon, di karausan sukon sin binatang iban sin mano si entan na singi sindari. Ang paway buli rapat aminin makaun sin taw halam sin narka. Hafaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahum ta'amun illa min dariya. La yusminu wa la yugni min ju'. Wayroon makaun sin tao nakasud palam sin narka bot malingkan amura in dariya. Amo in dariya nagdara lasun, nakalangwing taon sin tunok niya. Di siya sukon singkatan nagpapanawri harin lupaan, dahin naman pabinatang mawut pamanusia, in epek lang sin Allah Ta'ala sin amin pagkaun dariya, la yusmin. Di siya tuan makarayaw baran. Pasandungon sin manusia. In dariya bang makaun sin taunarka, di siya makarayaw baran. Wala yugni min ju', iban di siya makaubat hakdi sin manusia. Ya Allah. Sa kahaba siya kumaon gam naman magkangiin baran niya, sarta gam naman amo in launta magsusungin hapdi niya dito halam sin narka jahannam. Ya Allah. Inhi kamarwa. Dahil nga mga makaon sin taon narka, amo na yung gislin. In gislin lang sin mga ulama, kullu shay'in ghasaltahu fakharaja minhu. In gislin laong niya, siya ni lummi, biaklong nga sin sa parating katani ugasan mo, bang on gumwa lummi, amuyatin makaon sin tao halam sin narka. Ipagtawag hato gislin. Nang pawayron lay sab makaon sin tao, mapuas ding habari, malingkan ng gislin. Laysa lahum ta'amun illa min gislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Wayroon makaon sin mga tao yaon, bat malingkan amurang gislin, wayroon makaraos kumaon kaniya, bat malingkan amura mga sila, amin simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ing kahinapusan. Dahil ha mga makaon atawakan kakaon sin tao, halaw sin narka amo na inzakum. Inzakum in sini bungang kahoy tuan timubo halam sin narka. Bang kauri makita atawakan wala kau nakasakop. Sinamin narka kayu kahoy aun tumubo halam sin narka. Amo na inzakum. Na inzakum lang si mga ulama insiya ini murratut ta'am, mapait in parma naman niya. Sarta makabukain dagbus niya. Narin ang mga data sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong na inhang kadrap sadya. Dahin ha mga tubig sin zakum mahulig maripadun niya. Maubos mapatay katan manusia. Biya din na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang amo natin makaun niya. Namura-murahan pangman papagbarakaton sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala
in waktu sing kita niyo hamahapon ini. Murah-murahan mahuli niya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan hakam Islam, ito na tunad yung sa lingkat-lingkat wasihat atau akan pengajian kaya tukbal kato singguro kalasahan belakan Syekh Wajir Maruji ha paliharan sinamuin ginisan sinarka masud sin mga tao bardo sa adlaw qiyamah. Inhay doong katanan ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala bilang pamintangan dakula sing kita niyo katan sarta narilay niya kato niyo katan in pito lawang sinsuk narka amoy in laong ta tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala atau mga bardo sa adlaw qiyamah na way pagkalukalo niya ito katan in pangadji antiyokbal niya kato hay doon kiyawa niya rin ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan hadis mulia si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot niya katan in mga kinisan long tasin narka sarta kinisan si mga manusia pasurong ng palom niya iwan na si mga kakahinang amoy in mahinang sin mga tao babdo sa nahinang parsababan hika long ta tilakbo pa nila pa pinarka jahannam iwan na sin kaiwanan narka nasabot niya hain doon. So inadukatan mga palangon hakam Islam mga natudyungdungan in pangadyan hain doon makapuring kagbahiwo sarta laong ta mapatut aniban sing kita niyo katan in mga parkala amo in sipat si mga sila hilalarok sin Allah ta'ala pa pinarka jahannam. Ang sabi ni mga palangon hakam Islam in uno-uno na pangadjian ipagkatukbal sing kaguruhan din so nato pagdungdungan marayaw sarta hinang na tumatakaddam magbaribag ka sa ginhawara sing kita niyo in amo in parkala laong ta pangadjian pagkarungan sing kita niyo ipagkatukbal sing tiap-tiap kaguruhan magdihil pangadyan di halugar ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ayaw kita magbati laul umukab sin programa ini amuin long test kay cable channel 50 hani Daud Islam karena nasiganti pangadyan long ta in karungan sing kita niyo di hatampat mulya ini sa kawa-kawa mahapon amuin long ta kablal iftar. So alhamdulillah amuyad to ini kapatumtum namo akato niyo katan in ayaw tul kita niyo long tabi mga sumuhon amuin umukab sinamon channel ini supaya in kita niyo long ta magtataod maggaganapin pangadyan sarta in ilmu amuin long ta kapahaban sing kita niyo supaya dumayaw in pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sabtumtumon sing kita niyo mga palangon hakam Islam in kita mag-ibadat po Tuhan Rabbul Alamin hawayroon panghati na di magpakaamo in long ta kakahinang tatungod pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtutut ilmo asupaya in kita niyo dumayaw makaamo in pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin amuyad to in long tabanda kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na habiyaon way nabihan sigla atawakan na ano kay ni long ta amoy in pagdawhat sin ilmo habiyaon bukon masigpit maluhay dawhaton sin kita niyo karena na in kita niyo hawak sa biyaon lang tayan kita niyo ha pamaybay di bilingkod-lingkod imuukab sin channel ini na makarugog kita ni pangadyan sarta na makapaham kita sin pangadyan na amora kuman mang kita maliso na biadin kadawhat ta sin ilmo sabab na masabiyaw ni mga pamamayan Islam na sinagi sa matsin magbibisara Sheikh lang ta bargain na lang ni ilmo bargain atin niya yan na hauno-hauno na ko makadawhat ilmo. Namo na kuman, berin kadawhat tabang ingkaw dan tamadiso. Nabang ta long tabi mga dungdungan in mga masanakaw na kasahabatan, mga long ta sarapon na salih in sila magtuntut ilmo way bihan sigpit. Masigpit in halsin sila sa maguntas tawid, maguntas biulanan long tatulakon ning hambuk hula pamuk hula, minsan ambok hadis sadya magbiulanan madawhatin sila. Ayan in lugtog nila pagtutut ilmo na yung kita niyo yayon dandot pialuhay sin Allah subhanahu wa ta'ala hakato niyo katanin pagtutut ilmo nang sababi ni pagkapialuhay na sin Allah wa ta'ala ando na maglumba-lumba kita niyo amoy dumawhat sin ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena na maluwi na kita niyo mga parangon hakam Islam bangin kita niyo magliso-liso amoy long ta dumawhat sin ilmo dahil Allah subhanahu wa ta'ala sawab na besinagi long tapianuhay na sin Allah ta'ala pagtuntut kaniya sa na o paringkato di baka pangadji atau kan di baka dawhat karena sinamoy long takalison niya na ini ayaw kita mabaya amon long ta kabutangan sin blame hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na tiap-tiap hang katao biblame mo niya sin Tuhan Rabbul Alamin
bangin kita wala talong tayang paro atau kandihan halga in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-ibad pa Allah subhanahu wa ta'ala, nadlo akhirat susunda pula duwang pagkato niyo. Sabab na biar sinari amok din mga long ta ngan sin adlaw kiyama atau kadlo akhirat pagtakon sila na nadam yawmun nadam at inaadlaw ipagsususon amo pagka hindi magsusun mga palawon hakam Islam in mga sila amoy in long ta wala nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala piyaka iusar in kabuhi nila tungod pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala di halong sin dunya ini. Minsan pa in mga tao nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin matino sa magtaat pa Tuhan Rabbul Alamin hadlaw akhirat magsusunda in pagsusunan nila mang mayta wala na pataod in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam kita niyo mga palang Islam minsan lang tayo na muntungod pagtaming ni hanar ka ini na imyan siya lang na itakil na wala bisikin tamra dihil ka mo atawakan hinang ka mo taming din hapinar ka jahannam minsan da kuman hansipak bigi hulma hatin niya hansipak hulma hadja may nang tataming na hapinar ka jahannam na biya din na bang tibuok hulma na aon din mga long ta mga manusia ajaman na kao na nagsusun sila aon sa tiya Sheikh ambok din mga long ta masana to biyaw nini na doon na siya kulangan bensong na mawapat in diungog sin mga kampong niya katilibot niya long niya bang isablong natibuok na Subhanallah. bang isablong natibuok na at ina-entero na na amo yan di paginuhan si mga anak kampong niya long na ba ipagyan niya maini na ono ko to bakas siya nakarihiltuan apam Allahu Akbar. nakasadak ka siya apam pag ustiyo nga ni namun apam yan nang tunga dihil niya nang tunga dalawang takyawan Nagsusun siya niya kirihila to ka. nagsusun siya sab kita kaya kita sinallahu ta'ala kaniya hawak tuon na muna sa sakaratul maut kaya kita sinallahu ta'ala inamun tumbas pahala sinhan sipak apam kiarihil niya bilang sadak kahatao barhajat kita niya lingkat sin bumutangan niya daw akhirat na kayan siya bang isablaw na tibuok ng kiarihil ko magdarano pa magdilingkat pa na mo in long ta bumutangan ko daw akhirat. So amo yan mga palawon hakam Islam ayaw kita long ta tumakad pa amon waktu di na long ta magpus pa din pagsusunta hangkan na biyayaon magsusun kita haamon magpaid da pa yung pagsusun amo yan to mga palawon hakam Islam hinangon na to ang kabuhi na to iman sintiap-tiap siya lang anay waktu na to mausal na to hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita manglok pasisin waktu ta ayaw ta haman-haman ni pag-ibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab na yung kita niyo na sinari na lasaman niyo tiyo da in waktu sing kita niyo di hadunya konsum kunin sa yung kita niyo mamaid lang taring haban wa dunya ini amon kilalasan sing kita niyo ikabining katan sinunoon na kainginan kasusuban sing kita niyo arapon in tao lang taminoy pahadarat sin Allah ta'ala amoy in nagdarasin lutuanan lang tadi magkawalos amon in pag-iman salta kabuka patuhan na bulalamin na magdapa pa in kaunan niya lang tahadlaw akhirat amoy in sumadap siya hanikmat dirihilan sin Allah ta'ala kaniya papagbaybayon siya sin Allah ta'ala sa kasanyangan dito halong sin surka insyaAllah subhanahu wa ta'ala nang sabi ni mga panahon hakam Islam miabot ng waktu sing kita niyo mamaid na kami halapal kasila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.